next song. And, be happy and be spirit-full, because God is a living God and we serve Him. Amen? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
praise and worship be enough, Lord Jesus. Lord, we ask that you may give courage to the next person who is preaching, Lord Jesus, that they may speak to your people, Lord Jesus. Glorify your holy name, Jesus. We thank you in all these things. And Father's house says, Amen. Amen. Whakatā ki. Kore te sars ki tēnā for camera au ki address at peki me ano no he kai te tu whangari at me moan pe he kusele me akoto ko kor fa morat ko poa tutuni nai ki ufai ko yang tua mafi. Ko koe pe ia koe mau tamai whakaheman he awhion. Ko koe o mau sio ki ai. Ko koe o mau whalala ki ai. Ko koe o mau amanaki lelei ki ai. I aho kotoa pe. I hea honi eiki. O mau amanaki neongo pe pe koe haha mea o hoko. O mau kei sio whakalaka pe mau tolu ki a te koe. He ko fofo ngā moho tāpua ki. O kui he loto ia o e kakai. O ko whawhetai ki a te koe i he whiawhini. Ke toi whakatoka ngai ange mua e mau moui. Ke mau ilo i whakapapau kua vave ke toi haere mai. Pea koe pau ia ke toi haere mai. O kurea pe ki ai aho wholofola. Koe mau lotu he whiawhini. Ke mau mua ha loto whakata. Loto mateu teu. Loto kua manaki lelei ki ho toi haere mai. He kuti ke haere mai ke mau aho kakai. Pea koe whakauria ia ka mau ka tōmu ia. O kurea peki ai hao wholofola. Tāpui ki nā e wholofola i he ahoni. Pea ke langi ai. He huafa peo sisu kalais ko alo ka ko mau whamu. Amen. Kataku maha maika ka nia ke. Ora. E kulavei. Mahalo he kei toi mau ha whainga maari ke malanga ka ki mautolu. Ki mua. Pea teu ke sio ke aloi. I know I won't have any opportunity to preach to us before we commemorate the birth of our Savior Jesus Christ. Nā kuloto. It is my heart Ke malanga ka ki tautolu. to preach to us E taha ngahi talanoa whakatata si su. one of the parables of Jesus Ko mana wahe lahi au pito ki ai. that I really admire or I fear a lot. Pea ko whaamu e o se tau malanga. And I wish after this preaching, Tene lave i ha mea ho mou loto. it will touch your heart. Ke tau lava whakatonga e taimi. So we can consider the time. Pea ai ha loto mana wahe e ki tautolu. And there is a reverence in our heart to God. Ke otua. Amen? Amen. Ko toko lahe kau kalistiane he tainimi. There are many of Christians nowadays, O kunau loto taha. they have the unity. O tau lolotonga a Eva i he kuonga whakaosi. We are walking and we are living in the Amen. last days. Mahalo pe koe houa whakaosi pēni o tau a Eva. Maybe we are walking the final hours. Pea kou tui koe tau re son he ahoni. I believe our lessons for today, O taim to tonu pēa po me au hoko i mamani he tainimi. it is a timely message to us of what's happening in our world today. He ko me au hoko i mamani he tainimi. Ai tau moe ngongo i tau. Whanua moi whanua. Koe taha ia ngai whakailonga. As we see there is war, nations against nation,
It's give to us a hint that we are living in the last days. Te ke te au, koe karistia ne he ngai ahon. And for me as a Christian nowadays, O to tonu ke ai e nofo mo e whakatua meri. Expectation. there must be, we live with a life of expectation or Koe ai koe hopeful. taimi ke tau nofo mo taritari. It's a time for us to await Koe about taimi ke tau God. nofo mo amanakilelei. It's time for us to wait with the Koe expectation. taimi ke tau teu teu. It's a time Profeta to ke ki. prepare. Amen. He ka pau he tau takanga. If we are not walk diligently, Pe ka pau he kai ki tau mateu teu. and if we are unprepared Mo whakatua merie. and have a heart of expectation, Whatatau ke lau tō tapu koe. Vare ki tau tolu whamore more. the Bible says we are like a fool. Whawhetai ke koe lea ia si su kai koe lea ia aku. That's the word of Jesus. Whawhetai ke ki. Praise the Lord. He ko hono hinga. For one reason, O whakatoka ngai ki tau tolu e si su he wholofola. Ke tau lotu more. Jesus reminds us in his words to be prayerful, Whakatoka ngai ki tau tolu ki tau mateu teu. to be prepared. Tamai ki tau sio hake. Ko ho tau huhui. O kua draw near. Raise Amen. our eyes to know that Christ is drawing near. Pea ue ngai tai. Whakatoka ngai ia ngai whakailonga. Not only that, but we have to be alert of what's happening now. Pea koe wholofola he aho ni. In the words of the day, O kai ke ngata pehe ne whakamanatu mai. A ene toi whoki mai. it's not only reminding us the coming of Jesus Christ, Ka koe whema o ke tau mateu teu. but there is a great need for Whawhetai ke us to be prepared. Amen. Whema o ke tau mateu teu. We Ke ene need toi to be whoki mai. prepared. Matiu wahe wanima. Matthew, if you have your Bible, the book of Matthew, chapter 25. Te ulau atu me vesu laki ke vesu no I will tātou. read from verse 1 to 13. Pea ka pau ke whielau, ka pau ke si o peo mui mui mai. Matiu wahe wanima. Te ulau atu me vesu laki ki hono vesu no tātou. Matthew 25, I will read from verse 1 up to 13. Pea e toki tatau e pureanga o e langi, mo e kau tāpou e toko hongo fulu. Na nau to e nau ngahi tu hulu, o alu atu ke whakawhitauraki ki he tangata tāne. Then the kingdom of heaven shall be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Na e poto ho nau toko nima, Now 5 of them were wise, kai vare ai toko nima. and 5 were foolish. Ko ki nau tolu nai vare, nai ave e nau tu hulu, Those who were foolish took their lamps ka nai ikai ave ha nau lolo. and took no oils with them. Ka nai ave he poto ai lolo i he nau ngahi pu. But the wise took oil in their vessels with their lamps, Pea mo e nau tu hulu. with their lamps. Pea i he tuai mai ai tangata tāne, But while the bridegroom was delayed, na nau ture mohe koto ape o mohe. they all slumbered and slept. Pea tua po maari e mo i ne ha mai ai kalanga. And at midnight a cry was heard, Wakai o kuhau ai tangata tāne, "Behold, the bridegroom is coming. mo alu atu o whakawhitaulaki ki a te ia. Go out to meet him." Pea tok tuhake a kau tāpo o koto ape ko ia, Then all those virgins arose o teu teu e nau tuhulu. and trimmed their lamps. Pea lea e vare ki e poto, And the foolish said to the wise, fuaki mai mamau tolu i ho maulolo, "Give us some of your oil, he o te mate e mau tuhulu. for our lamps are going out." Ka nai lea e poto o peang, But the wise answered, saying, ka koe uhina si ia ke te ki mautolu, moki mautolu, ke te ki mautolu, moki mautolu, "No, lest there should not be enough for us and you, ka mau alu atu ka te ki nautolu o whakatau, but go rather to those who sell o whakatau mamutolu. and buy for yourselves." Pea lolo tonga e nau alu ke whakatau, And while they went to buy, mo ni hau e tangata tāne. the bridegroom came, Pea ko ki nautolu nai teu teu, nai hu moia ki he tāne, and those who were ready went in pea with him tāpuni ai matapa. to the wedding, and the door was shut. Hiri ia, mo ni hau foki ai kau tāpo o nai alu. The other virgins came also saying, O nau pehe eiki, tō ke te ki mautolu. "Lord, Lord, open to us." Ka nai lea ia o peheange. But he answered and said, O kou talamoni atu ki te ki mautolu, "Assuredly
I say to you, O kui kai te iloa aki mo tolu. I do not know you. Ko ia mo leo he o kui kai te mo ilo ai aho pea feitu la e hauai ai fohaita. So therefore watch, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Whawhetai ke eki. Ue ki kei mi o ngā ue ape o whangamopuna. There's a game that my grandchildren always play with, Ko loto ke whakatai tolo ake tau malanga that ea. I want to entitle my message this. Tai nimi, ko ki vai ngau nau manako ai, ko toi e whahinga, kai lau e taha, toko taha ke he wanoa pe. Pea ko ki rea ko whanonga mau pe kai. Ready or not, I'm coming, here I come. My grandchildren love to play hide and seek. Pea ko loto ke tai tolo aki ai tau malanga ea. And I want to entitle my message. Ready or not, Porque mateu teu pe kai, here I come. ko au en ko hau. Te mo whadonga ai ko taha ene ki talanoa whakatata no no apito. As you consider, this is a very short parable. Pea au taha peho no uinga ai aon. And there's only one meaning for this Na o silawa parable. peha veso no taha tolu. I read from verse 13. Ko ia mo reo he kui kai te mo ilo ai aho pe ai feitu la a e hau ai ai Watch fohaitama. therefore, for you do not know the hour Pe ko hono which toi the Son whakarea e of Man is taha coming. kua pau ke tau mateu teu. In other words, I would say it's a must for us to prepare. Whatatau ke rea sisu oa nā tau whakawareware. Ngau e According to whakawareware Jesus, tuke don't be ware. foolish Pea oa nā tau tae mateu teu. and do not be Whaperai ke unprepared. eki. Praise the Lord. Mahu inga mau pe he tau talanoa, pe koe tau lave, ki he talanoa whakatata a sisu. So when we talk about the parables of Jesus, Ke tau ilo i koe haka e uhinga, na e tala i e sisu, ai talanoa whakatata we koe. must understand the purpose why Jesus told this story. Amen? Pea ke tau mahinoi, ai uhinga, na e tala i e sisu, ai talanoa whakatata koe ni. But we must understand why, what is Jesus, what is the intentions of Jesus in this story. Fie mao ke tau aru tau ke vahe hono ua wha, vahe ki mua i he tau reson. In order for us to understand the intention or the purpose of Jesus, we must read chapter 24. He koe vahe ua wha, mo vahe ua nima, Chapter 24 and whamoni kia e 25. kau tangata whakauhinga toi tapu. Most scholars, they prove Koe malanga ni a sisu he mo unga olide. this is the preaching of Jesus in Mount Olive. Amen. Nā kai ke toi huinga e hamea koe no uhinga pe he koe mo unga olide na e whaia i e sisu e ne talanoa e ne malanga koe ni. Because in this mountain, that's where Jesus told these parables. Koe ne malanga i he mo unga olide. It is preaching in this Mount of Olive. Talamai he o se katoa ngā lakatu. After the celebration of Passover, Nā hawa sisu mo ne kaua ko ngā. Jesus came with his disciples. Una huki tua me tempare. They went out of the temple. Pena e ofo ai kau disai mandu ko na hana to mi kaleri ko o mai ki Jerusalem ke kolo ke loto kolo na ofo e na wakai ke tempare ai ngai maka ko ngai ke tempare Disciples were amazed to see the temple. na talange ke sisu They told Jesus, whaka ofa ngai maka ku langa ke tempare the stone that we used to build kana talange sisu of the temple is so precious. e ikai I heni ha maka There's no stone will be here. ko fokotu ki ha maka e ta likila Pawheta ki eki Amen. pena na mawahe mai rewa me tempare o aluhake ke mo ngā oride. They depart from the temple to the mountain. Pea e ne tautu i whi mo ngā oride. Mantu i ka taim kotoa pe wako a sisu. And in Ko the ia mountain, tautu, ko kaua ko ngautu. Jesus sat down and preached. Ununu mai ne kaua ko ngā. All his disciples came near. Ko hui ka talange sisu. E kai ke hamaka, e hiri ke hamaka ta e liki la. Na nau eke anka sisu. E hoko e ni awhe. The question, when will be this thing happen? Te hui hono ua. Ko ha ai whakailonga. Uhinga ki he ne toi whoki mai hono ua. What is the signs? Pea moi ha ai whakailonga. Osi ai kuonga. And what is the sign that our Ngata anga time o mama. will be end? Amen? Ma fe fehu e tolu goia. Ko ulaki fehu ia, ko fe taimi e hoko ai holoki,
pe kono whakaauha te mpare, whakatatau ke historia o e lotu, tau e fitu noa o si e mate a sisu, ai ko tau e fitu noa me taimi ko nai rea sisu, pe hoko re wahano holoke te mpare. After Christ shared these parables, Ko ongo whehui ko e ua ko e whakailonga o ene toi hau, pe moe osi, pe ko ngatanga o mamani, the other two questions of the signs of times and the signs of the ko end ni of this world, ai ngai whakailonga na talange sisu. these are the signs that Jesus spoke about. E iai, There will be a ngahi kalaisiloi, Antichrist. pe a kaka iai o mui mui e tolai. E iai e ongo e tau, There will be a rumors of war. kakai, tuhake kakai, kie kakai. People against people. Pureanga, kie pureanga. Nations against nation. Pe iai ai hong, There will be famine, iai e mahak whakaauha. pestilence. E iai pe moe mofuiki. Earthquakes. Te uki whakataonga ki tau tolu si asi. Ko ngai whakailonga e tolu koe ni. Ko tau whanong pe tau tolu ai he taimi, he television. Ka pai kai ke hoko e, o kia e whitu hoko e. All these signs we Ka koe hear from the kamataanga news. pe ia o e mamahi. It's just the beginning of sorrow. Whawhai ke iki? Talange sisu. Ko Jesus ia pe e ka ataki o au ki he ngataanga. Ko ia pe ia mo. Only those who persevere to the end will believe. Ko whakatoka ngai, ko whakatoka ngai ki mo tolu herea. Ka ataki o au ki he ngataanga. Kai ke ngatai me version o tahanima ke version o uavalu. Oe vahe uafa. Verse 15 to 28 of chapter 24. O ka mou ka mamata ki he mea whakarieria o e whakaauha. Aia na elea ki ai e palofita ko tani ela, ai ko Antichrist. Ka mou sio ke Antichrist ko i wharelotu. Hola ke mou. Whatonga e tangi sisu e ai pia mo e tau e fitu o e whakamamahi. There will be Lucky 7 ta- years of tribulation. Nā mou i heni he tau. Hau e whewhikau me whisi o ako kia ki tau tau he tohe Daniela. I he taimi koe a whakamamahi pe koe tribulation. Koe tau e tolu mo i konga e ai merino ia. He hau e whiria kalaisi o whai e ngahi mana, whai mo e ngahi malanga mo mea. Pea e koe ne tau mua koe peace. Pea koe tau e tolu mo i konga ki mui o e tau e fitu whakamamahi koe ia o tribulation. Tala mai he kaito e ai ha whakamamahi. Ne hoko ki mua pe toi hoko a mui e ta tau mo i whahinga whakamamahi. Ka muka mamata rewa ki e Antichrist. Na e rea kia tani e la ko i tui Jerusalem ai wharelotu. Pea mo hola ke mo ngā tala mai sisu. Whakatau ange mai mala ia ka kinau tolu tau tama he taimi ko ni. Pea mo lotu o kore ke o toa ke hoko eni he taimi ma whanau a hoko he taimi momoko. Koe whina ngalo e ki mo ne whakaamu ke mo ilo. Koe taimi ko ia, koe taimi e whamamahi. He kai toi hano tatau. Tala mai e kau palofita loi. There will be a false prophet. Pea koe uhi koe kau palofita loi, Because of the false prophets, e lahi e angahala. sin will increase. Pea i hene lahi e angahala, ko hane hoko, As sin increase, mo moko e ofa e kakai. Mo moko e ofa e kakai ki he o tua, mana tu e taulaki ofa e taulaki tari e ki, we whainga mawhana o tauloto, tala mai e lahi kau palofita loi, e lahi mo e angahala. Pea mo moko e ofa e kakai ki o tua. Tala mai whakapoure la a. I kai ke ulo e mahina. Pea ngana ngai whetu. Koe whakailonga. O kai koe taimi eni, ka ke mou sio ki ai, ke mea koe ia, pea mou iloi, ko tu o tua he matapa, ku wawe ke ne toi whoki mai. Pea toki ha mai rewa, ai whoha o tangata. Ka koe aho mo whetu la a koe ia. Koe ia o kui kai ilo ki ai ha taha. Pe koe kau a ngelo. Ka koe ku tamai, pe koe rea koe sisu, namo sisu. Hei kai te upea o kai ilo kia sisu. He kune o stala mai e whailonga. Ka koe
talaki koe o e aho, koe ngā ue pe ai tamai, koe tamai I pe tene whai. Pate muto psia koe no inga, anai I he tau parable. Koi ai, vesi ono whaua, mo vesi ono whaa, ka pau teke me atu ki ap, whailonga, ka ki toki alo lau. Koe uhi e hau e whoha o tangata, I he wheitula o kui kai te mō amanaki ki ai. Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming. Te kai ke ngatai, ke mūtari teupe. Mūtari teupe, koe uhi e hau ai whoha o tangata, I he wheitula a o kui kai te mō amanaki ai, Hange hakai haa, koe lea pēa sisu. Like a thieves. He ka pau na ilo he tangata e taimi hawa e kai haa. Koe ne mohe horo peka toki alu ke taimi ko ia. Ka utala mai he. Kai ke tau ilo tatu e taimi hoko mai. O ku hange ia koe hawa kai haa. Whapuripuri pa whahovare. E pehe hoko. Ai aho whakaosi a ene haa ere anga ua mai. Pea moe ngata anga mamani. Pea ke toi mahino ange ne whakamatala ke kau akonga. Koe uhinga e koe na ne talai ai tala noa whatata koe. Amen? O whatatau e preanga e o tua, ki he kau tāpo o e toko hongfu. Nā nau tō e nau māma, ke nau aluatu ke whakawhitau laki ke tangata tāne. Talamai nai vare ho nau toko nima, kai poto ho nau toko nima. 5 were foolish and 5 Talamai ko ki nau tolu nai vare, nai kai ki nau alu na tō moha nau lol. were foolish didn't take their oil. Ka ko nau tolu nai poto, na nau tō alu na tō mo nau hina o kui ai e nau lolo. They take oils with them. Whawhetai ke ki, Praise the Lord. koe pure anga e o tua. The kingdom of God. Whatatau ia ki hen. Whawhetai. Amen. Talamai he tuai mai a tangata tāne. Na nau tōko tō hi whopeo mohi. Pe he tō pō maali. Ko ngona mai ko tangata tāne. Mūtu hake. Ko tangata tāne o whawhiloa ki kia. Talamai. Na nau tū hake a toko hongfulu. Pe nau hanga o teu I e nau mama. Mo ilo whenga mama tau I tonga taimi koe, ka mo ui he ahoni o pōni o aho. O hange koe kongai o uri o lunga I he wawae koe, pe koe haa mea unau ai ki ai. Pe koe mea whai, he taimi ke teu ai ke tutu he aho e taha. O kunau hanga o to'o e mea koe o uri, koe ngā kai maa no to'o hake, pe koe haa e mea kunau hanga ngāue a ke tutu, ke ulo e uri. Ka nānau tū hake o teu I pehe e nau ai anga e nau tūhulu. Pea tala mai, rotonga e nau teu, talangi he nima vale, whamori pe, whakavare. O mai ha lolo maki mautau, vahe mai ho mou lolo ka teki mautau. Pea nai lea rewa a kau tāpou poto. Te ria na asisia ka ki mautolu, moki mautolu. Mou alu ki he kau whakatau o mau mea ha molo. Pe tala mai he ne alu ko hoko mai tangata taane. Pe hua ki nau tolu kau tāpo upoto. Whakataha mo I tangata taane. Pe tala mai tāpu ne matapa. Nā nau toi whoki mai. Ko ngā, ko Palestine e taimi ko ni kwa kia hata whare koloa e awa po uri. Ai ko nau upo tari ke aho ke nau mai he mama. Pe nau mau tuki atu. Whanong. Father's house. Ki he lea ai tangata tāne. O ki kai te uila au. O ki kai te uila au ki mūtoro. Ki heni o whakatata e si su ene toe ha ere mai, pe koe whakailonga o ene toe whoki mai, pe koe ngatanga mamani, ki he mari whakasiu. Mahino pe? Amen? I he mari whakasiu, o gai konga lalahe tō. Konga uloa ki, koe ongo mātu api, koe kia whi ilonga ki ai whanau i ki ai.
I he nau ke iki, koe mātu a pēa arrange. Hau e tamai koe, talangi e tamai koe, ko sa ia o whiwhine, ko loto ke nama, koe a lea pēa. Osko ia, i e ne alua ke na lalahi, o kui ai lewe mea koe price. Ua e to tongi, e oange he tamai, ai tamasi, ki he tamai, ai tahina. Pekai ke ngatai, o kui ai lewe na whaki ake na vau, na whakapapau ake. Ko koe, te ke nofo tahapeka te au. Ko au, te nofo tahapeka te koe. Pea koe vau koe ia he ke lawa ia mau. Mana tu ia a mere pea muso sefa. Nai whakaukaua so sefa, ke ne hanga peo ange pepa tivos, ka nai talamau te ke na mari koe na whakamau pe. Nai whakaukaua so sefa he koe tangata le rei ke o te ne hanga ai ke asi, ka ni whakapuripuri pe ne ange tohi mapa. Koe vau koe ia, i he whakamau koe ia, o tatau pe, kono toki vete pe he mati. Pe kono toki vete pe ha whai hala, ai tangata, pe koe whai hala taine. Koe konga hano ua, aia koe osko io, te keke ia, koe osi koe na whakapapau aki. Pea e alu lewa, ai tangata mari, ai groom. E alu ia, i he tau e taha, o teu ha wheitu. Usually, koe langa ai extra room i he whare o ene tamai. Whakafufua ki he tau e taha. Ko uhi kono maunga, koe taha pēni e mea o whātai e isleri ha taha i he nau whānau. Me tau ua taha walu whai ki olunga, ke alu he tau. Koe taha pēni e mea taha e te nau whātai koe o te ki alu he tau. Ka pau ko alu ke teu ha wheitu. Ha loki i he whare o hota mai, ko hunga ke ave ki ai ho waifi. Osko ia, osi tau e taha, e toi whoki mai le. Pea koe ne whoki mai ko ia, koe whekau pehe tamai ke alu. Manatu e mtangi sisu, koe ahe ko ia, koe ke ilo ke kau angelo, koe tamai pe. He koe tradition ia, koe tamai te ne talangi kono whoha, alu e ahoni, o mai hohoa, ke he whare ne ke hau teu. Pea koe uhi koe vela koe a isleri, ai ea, nai toki mei whai pēa kātoanga koe, ne hau po uri, moko ange ea. Koe mea koe nai mahu ingai ke aha nau, mama. He whai po uri, pako ne hau koe ia. Koos ma teu a te tahi ne, pea mene kau prites mei te e hongo fulu, tala noa koe ki ai. Nau teu atu, koe ne hau pe koe, pa whai rewa whanonga, ake mama. Koe tau mua ia e nau mama, nau to o, ke ave ai whanonga, o e waifi, ke api a hono huse pani. Pea koe, o kou, wea toko taha e kau whauhinga tohi tapu, pe koe kau whamatala. O kune pehe. Koe alu e kume halama mao taha. Ke nau alu ai koe hui ke hau e toko taha kotoa e ki kolo. O kau i he alu koe ni. Pea koe taha e mea nau ilo i ai, koe toki uhinga peia e taha, e di aki ai he kau skala i pe, mo kau whāresi e nau tohi e tohi tapu. Ka nau o ke he mari. Ai koe o wau, nai mahu inga o pitu. Whawhetai ke iki. Pe he nā urewa ki hono api, koe konga rewa hono tolu, koe whai e kātoanga. Amen? Pe koe kātoanga koe au whiunga mui wike taha. Pe toku whakakato rewa, ai huspa niti, pe moi waifi, he whaose kātoanga. Te muwhatonga e koe tau tala noa tō he konga hono ua. Amen? Ko ose tau e taha, teu e kau bridesmaid. He kuna uiloi koe ose pe tau e taha, ha whahinga taimi pe, e hau e tangata tāne. Amen. Ka koe taha e mea, te tau lava au iloi, e mahu inga o e tala noa. Koe tau hanga o identify. Ko ilo i peo fuloloa, te puna whakalaka he ngai konga. Koe nau... What?
Pika te puna whalaka. Sai, ihe nau, ka mautoi, kake whi mau ia ke ose tau malanga, tau whakausia ta, hau he kake te puna whalaka te u. So, ko taimi ko niku na uilo ko olava tau e taha. Ko nufo ko ai pride, ka mo pride mate, nau teu, tuho nau teunga, to o mai e nau mama, ko teu, pe koe nau ilo, pe hoko whakaku mai. Ka kua pau ke nau mateu, to o maho nau ngai foi dress. Ke nau mateu to o mai mo nau mama. Heu kuia teki nau tolu, ai whahinga expectation. Soon or later he will come. Kua pau e ne hau, ka tika ke nau ilo taimi, ko ia pau ke nau teu, mo mateu. Amen? Kai ngalot, weekend, o kita la loto pega ke motor. O ke whakama mahi au pito ka teo. Talupe osi tai ala sisimu. Iu la wa whamea. Toko tope, go ilo go malang. Ko osia au ke tuunga ko whaama o eki ha he tai ni. I'm just tired. Pea koe malo pe ala wa whai tau malanga he ko ilo e au ia. Tau ai pe i ku vai ia, mo i ku whainga tā ia. Koe malanga, ko pau ia ke whai he sāpate koto. I'm very hopeful. I just want, please, Lord, come. Come now. Where am I not clearly yet? Talamai, ko kau tapo o kotoa, e toko ngofo. Na e whakawhi kotoa, ki nau tolu. Na nau respond kotoa o hau, mo teu e nau mama, nau hau mo e nau mama kotoa. Na e ulo kotoa e nau mama e nau hau. Amen. Pe ne ulo ko iana e aku mahino na ia e lolo i na mama na e ulo he time goni. E ne au mai ke time go ia. Kai ke hata ia look different. They all the same. Amen. E tau wakai atu ke foi toko ngo fulu na hau ta tau ko to. Kana tala mai si suia ko toko ni mai. Ko poto ko toko ni mai ko vale. Aia koe mea ea une whakawhai ke he e toko honga fulu koe ni. O kui ai kau tāpo o poto. O kui ai kau tāpo o vale. Pea ko kinau tolu nai poto na nau hau mo nau extra oil. Ko kinau tolu nai vale na kai kinau toi hau nau tō maa nau lon. Whawhetai ke eki. Ka koe uhi koe tilei koe ai tangata ta ane. Tala mai na nau tohi fo mohi. Koe ki hau hinga ia. Upehepe tau fuoloa e tau tatari. Tau hela ia e tau tatari pa tau tohi fo mohi. Nau mohi ko toa pe. Kana e mohi toko nima mo e nau lolo. Mohi toko nima. Na kai ki ha nau lolo. Ko hono mau inga. Koe hui ko ne tai pau koe hau e tangata taane. E toki ilo ia e poto mo e vale he tai me hau ai ko hai guai ne lolo. Amen? Kai ngalot, Father's House, ko ilo ipe. Mo ilo, ko tuai mai a eki, ko taim whatu tāmak tahai ke kalistiane. Amen? O se talanoa ko ni, e ai talanoa, ko tangata na ne fua ke ngai tale niki. Pe alu e ke feitu uma mao. Pe hine fuoloa mai, nau tak tahawhai rewa nau whatu. Ko taimi whakatu tāmaki au pito ke kalistiane, ai taimi o toloi ai e otu. He toki asi ai, ho tau ulunganga totonu, he ne tuai mai. Amen? Ko tau ene uafe. Ai toloi ai otua. Ko mea taha, karistiane, pa tau whakaosia ke poni. Ke oua na ngalo ia koe ho mawahe atu he whiawhini. Ko ene foki mai ana kua pau ia. Ko taimi pe ia o kai ke ta ilo. Amen? Pea kai ke tuai mai o tuaia, o pehe o whakatua tuai he ne ngai palo mesi lau ke apita. Ka moilo, o ku whakatua tuai e o tua, he's very patient that everyone repent and save. Whawhetai ke eki. Amen.
Mo whakaukau ange. Ka pana e hau he tau e whanoa ko hiri. Te tau kau ai. No. Tau monu ia e tirei ai o tua. Amen. Ka inga lotu. Whawhetai ko e ne tua i mai pa mo ne tile. Ka pana e hau e tau ongfulu ko si. E ai e ko ngai he si asi. Ka kina ukau na tolo ai. Amen. Ko loto ke ngata he fuloloa. Ka te whamanatu a te kumutolo. Ko ene ha ere mai. Paui. Ko ngatanga mamani. Pau mui. Ko whehui. Te ke mateu teu ki ai. Te ke leo molotu ka orewa ke hoko. Te ke whaito tonu o au ke taimi hau ai. Mantui ko lea i pe leo molotu. Kia te au. We must be faithful. Full of faith while we are waiting. Faithful. Oil to me is faithful. Leo molotu. He ko leo pe molotu. Pea ke vai vai. You are unfaithful. Amen. Ke he laia. Oh, ta wene fiha. Pea te ke ta e tokanga rewa. Please, Father's house. He's coming back. Ko sisu peni na lea kei. He will come back. He taimi, kai te ke ilo ki ai. Pe te ilo ki ai. Ka koe whekau pe he tamai. E tamai ko whawhetai ke reko i he whiawhin. Ko ui ko wholofola ke toi whakatoka ngai ki mautolo. Tuku ai whakapiko piko. Tuku ai whakawai sai o ne. Tuku ai mau nofo tai amana ki lelei ki ho toi haere mai. Ka ke whakatoka ngai e mau moui. Pea ma teu teu. Ko sisu, ko moni e toi haere mai. Ka pau te mau kau ai e ki koi ai mau lotu. Koi e mea mau hela ia mai a ki sai o ne. Ke mau kau ai he taritari. Ai tangata ta ne o ka hao. O kai ke mau loto ke pehe mai e ki. Ko tāpuni e matapā. O kai te wilo i aua ki mau tolu. Tāpukina mua e Father's house. Me tuki mua au ke sisi taha. Pea e whiawhin toko taha ko tope. Ke mau mātuku me heni o ku pau. E mau whiri. O ku mau ilo pau. Ai wheitu te mau kau ki ai. Pea ko lotu eiki. Ua nā kau tea ki mau tolu he mau tai tokanga. Kai hoko mua e wholofolo ka ni ka mea ke toi whakatoka ngai ai ki mau tolu. Ke mau toka ngai ai lotolotonga e a Fiona. Ko ia te mau ai e nonga. Ko ia te mau ai e whimari. Tāpui ki na si mere mo kau whiwhine ko toa peo saione. E ki si tiki pia mo kau tangata ko toa peo saione. E ki pia me mau tau tuku au ki e mau whanau. Tuku e taimi ko ni ko taimi e teu teu. Kai te mau loto ke mori hataha o mau family. Ka ke mau wiko toa peo whato mala. Pea mau e whamoi. Ai a Fiona i a sisu klaisko alo. Ka koho mau whamoi. O kore pe ke kau hiwa ke nau whai maa ki hiwa. Kai ke whemau ki hau ki mua. Lolotonga nau whai hiwa. Ko au pe ko siri i au. Ko au pe ko pore i au. Am I ready? Am I prepared? He's definitely come back. But the question is, where will I spend eternity? Ko whewhi tuku, te wiku ki ai, he ku ua pe. He ko hui ko e ka inga pe tau tolu, ai hanga tolu pe. He vani pe ko heri. Pea ka tāpune matapa, ko e heri ko toa. O se taimi ono whanai nai tau tolu ka inga lotu. O tau lahi, te taimi lahi tau mau e whainga maari ke whanonge wholofolo. Ko e leo e ni au sisu, e kuiloi e au, e kuongoi e ne ofa, ki hono kakai. Mo kakai o kui ko kau karistiane. Ono whakamamahi e ni ka inga te tau iloi mui e tala noa. E kai te pehe ko 50%, 50%. Kai te pehe, toko lahi e kakai, nau tau tu whare lotu, whakakau kau nau tolu ko kau karistiane. Kai e laua sisu, no oi. Te au toko lahi, i whahinga i whare lotu, nau i loi pau. Puke mau e whai totonu. Puke mau e lotu mo e au kai.
Pe a leo mo tatari ke au e toi fo mai. Kore pe ke kau iwa ke na fa ki hiva. Aos. Ya os ko ya bo kore anga. Sista mere ke ne fai hata lo faos. You and you alone deserve the glory. Lord, only you and you alone deserve the glory. No one else can take your place in my life. Kau go ma fai ki ai mo do. That's my intention. You and you alone deserve the glory. Reta ko fare lo. Ve na lolo. Ve ai sai ko tu ma fa tu ta ma ke au ata. Ne ma we venga por fia mari e por etari e ki. Ne am fa kau ka cristiane ia. E qua che lo tu sa fate con ape. Tu ma fa tu ta ma ke au ata. E fa kau o patai so. O qua che va o por. Ya ko cristiane. Kilo ni fa ta ka si su ka cristiane. Ko to ta ha mentale. Mentale e ki. Qui ai e fa fo buona che. Ko to ta mentale na we la mare che fa. Father's house. Now we can buy the television. The reality of every church, not just Father's house. And I'm afraid to hear the sound. I never know it. Que no sea del Málaga, que no sea del Cauquequí, que te la vaya a hablar, que te estoy con. Please wake up, Father's house. Please, please, wake up. Oh, siéntate lo duro hoy. Oh, siéntate, Francisco y María Gómez, Señor. Vai te kau kau ba o te tu na ya. Mo kau
Au me lipa sias. Poi Mauro tuia e whakaua whatata me ki whakok te re mai ki. Mau whakamaro ko te koni te ngau me haka koe. Mauro tuia ai ako. Hange pe ko ne maha e koloto ki au. Koe ui e afiota ke ne mo ui. Ui a te whako e ne kahe. Na mai whakau pe ke na ui pe ia e aho e ko ene whakaamuia a loto e tangata. Pako e hakiona la ke tangua pe ko ki ai pe na kukuku pe ne mo ui. Tā pe kina hano loto e. Whaketai ki ne kata ki wake e. La mai ka koe e kai ke ahi au tolu. Ke kai ke mooni e maulotu. E ki ke tokoni pe ki a te ia. Oni mai aho pe ko hiko e whakamanato. Oni mai e maulotua pe e ki ho tamai o e. Whaketai ka te koe ka moia ana. Mo e popo mo e taho o tu whai. Ko na whaini e ki. Ai whanau mo e whakamopuna. Ko e maulotu ia e. Tuku ke tamayo e ni ke ne hoko e ngā ue le eo. Ke toenga e ne moui. Ne kei whakapapau pe ko lot mōr. E ki o ange pe a iri mo maro ke ui ko whai. Oni mai siso. Me aia mau whakamaro pa mau whakpetai e. Kako e tina. Ono whāri i petu ke hoko e a pene ngā. E ki mau hei mo la mia. Kau maro mo hoa ka ke lava pai. Ko i pe e ki koe ngā. Ui ne kai kia nau. Ko koe e te toka hala mo te fotu. Amen. Ma o atu e kua te kia te koe a whanai toma. E ki whai te honia i he whāmi. E ki mau hapai te ariona mo sāro tu e kau te ti mo ia mo ana, ti mo ia mo ana. Leo mai se ko mai hae mea ho mau. Arat mo ha, e toki me te heia. Mau e mau ui ka mau whakaraka. Koe ngā ue a fiona. Mau popo pe ki ai. Mau koe e te ke whai whakua. Koe mauro tu e ke moui ai a mi. Ke moui e kau hima e ki a miona. E ki whakaai mai. Whaka whakaata mai e ka kai e au tu koe ki ngā ue. E ke moui e ki a ki ko. Pani a me whakatai ki a te koe e. Moui ke whai e ngā ue e whakini koe ni. Sao si mou. O whai e kuru ai ka mea. Koe hae whakatutu. Tā mai o te mautokaa ka koukou. Wai ke mau kilo e mau mo ui. Wai hanga pe taha e. Ngā mau e te mawha e whare koe. Whano e. Te mau ohe ahari. Mo puka puka mau loto me mau tukahangi. Ai hosi ai taimi a koni mai e. Mau tinga ka teki mau. Te lau koe kora koe ka pasa. Koe tuhuru. Whano e. Koe e mau mo ui e. Whano e. Ahola koe ke lawa mai. E kia nāma kau. Maa wahaki e ki ka mālo e. Mau whawhitai. Whawhitai. Ai whareta mai. Whawhitai. E ki a koe te ki hala whaka a e mau mo ui. O te mau whakamohe moho. O te mau whakawhiwhi maari e titu. Koe e a peki e ka kiahta he hawa hawa. O koe ka taha he hawa. E ki whakamalo e ki o tau tau. Whamalo koe whine mo. Whamalo koe mau whanau. E ki langa pia. A koe e mau mo ui hei. E ai e taimi ke mau toi whakaamua mai o sai o ne e. Wau e ki koe roto whai e mau pehu. Mau pehu e. Te gloria mo lang lang te koe. E ki wapa o sisu. Tuhan ke whai te kau ke ni nes mai. Amen. Ko te reso na oi dos Jesu Christ mo whātua. Ko lau ngāle mau ni. Mau e te mau tolu. E whiawhinu na hiri. Kai whai pio rangata. Amen. Go in peace, everyone. Go in peace.